парвозҳои чартериро барои баргардонидани шаҳрвандон надорем ки мақсад номтона аз рейстр бугрорем. ҳоҷӣ дар бораи видварен як гап зан. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо кунед. бо диққат аз информатсияи нав огоҳ бошену гӯш кунед. касое ки мехоҳед границаи қазоқистон бигзаред, агар ягон штраф дошта бошед ё документотон тамом шудагӣ бошад, ширкати Саид Граница шуморо бо нархи арзон мебарад, меорад. номерош мебирояд дар WhatsApp бинависед ё зангаш бизанед, қатиш суҳбат кунед, нархи навои арзон қатӣ мерем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: ҷумҳурии Тоҷикистон барои баргардонидани шаҳрвандон аз кишварҳои Ховари Миёна парвозҳои чартерӣ ташкил мекунад. яъне ки вазъияти имрӯзаро ҳозир худтон медонед ки дар Эрон чӣ гап рафта истодааст ва ба ҳамин хотир ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки шаҳрвандонро парвозҳои чартерӣ ташкил кунад ва ба ватан барбигардонад. вазорати корҳои хориҷӣ гуфт, дар пайи ноором шудани вазъ дар Ховари Миёна, Тоҷикистон барои баргардонидани шаҳрвандонаш аз ин кишварҳо парвозҳои чартерӣ созмон медиҳад. ин ниҳод шоми имрӯз, яъне ки рӯзи 4 март, бо нашри як иттилоия гуфт, ки тибқи дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ширкати ҳавопаймоии Somon Air вазифадор шудааст, то дар ҳолати зарурӣ парвозҳои чартериро барои баргардонидани шаҳрвандон аз минтақаҳои ноором ба нақша гирад. яъне дастур ва супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ширкати Somon Air мебошад, ки дар пайи ин гуна ҳамлаҳову ин гуна нооромиҳо дар кишварҳои дигар муваззаф шуд ширкати Somon Air, ки парвозҳои чартерӣ ташкил кунад ва шаҳрвандонро ба ватан барбигардонад. вазорати корҳои хориҷӣ гуфтааст, шаҳрвандоне ки нияти ба ватан баргаштанро тавассути ин парвозҳо доранд, метавонанд барои гирифтани маълумоти иловагӣ ва сабти ном ба намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишварҳои дахлдор муроҷиат кунанд. мисоли гап мегирем, дар Эрон посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон, коркунҳои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад. махсус мерем ба ҳамунҷо муроҷиат мекунем барои баргаштан ба ватан. ва дар идомаи ин ниҳод рақамҳои телефонии ширкати Somon Air низ дар анаҳамии Google ҳаста, метавонед дар Google бизанед, поиск битиҳед ва ширкати Somon Air рақамҳои мобилиш мебирояд, метавонед ки дар анаҳамо рақамҳоро дар тамос бироед барои баргаштан ба ватан дар ин вазъият. ин бигӯем як осонӣ ва як дастгирии бениҳоят хуб мебошад барои шаҳрвандонро баргардонидан дар ҳолате ки айни ҳол дигар давлатҳо қарор доранд. худованд кунад ки доимо дар сарзамини мо тинҷиву оромӣ ва сулҳу субот бошад. комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародари азиз, калоне стоматологи тоҷик дар кор бошад дар Москва, тахфифи рамазонӣ кардесай, номерош мебирояд, занг занед, дар телеграмаш ё дар ватсапаш муроҷиат кунед, стоматологи беҳтаринай дандонотонро табобат мекунад. баро това нависондай. салому алайкум акаи Сорбон, чӣ хел қатӣ шумо суҳбат кунам? метавонед ки дар ҳамин комментария бинависонед саволтона ва худо хоҳад мо ҷавоб мегардонем дар видеои дигар. Максим нависондай. салом ака, ман 5 сол шид беҳуҷҷатам. дар рестр номам биромад. ягон илоҷаш ҳаст ака? муҳлати ҷобаҷо кардани ҳуҷҷатҳо барои рестр ба охир расидагие ва ҳозир шумо ягон имконияти надорем ки мақсад номтона аз рестр бугрорем. Фирдавс Шарипов нависондай. салому алайкум. дар границаи Россия мигратсиона работа даромадам, неки ҷои кори хуб наёфтам. 2 моҳу 10 рӯз пас гашта омадам. оё ягон зарар мерасонам ин кор? пешакӣ раҳмати калом. агар ки вақти баромадан ягонамо печат ба шумо назада бошанд, аннулирован гуфта ё ки запрет гуфта, ягон зарар намерасонам. як нафари дигар нависондай. салому алайкум бародар, аллоҳ шуморо нигаҳбон бошад. беҳтарин корҳоро мекунед барои муҳоҷирон. зинда ва сарбаланд бошед бародари азиз. Гулхумор нависондай. ҳоҷӣ дар бораи видварен як гап зан. дар бораи видварения чира гап зано? шумо саволтона пирратар бинависонем, мо насиб боша гап мезанем дар ин масъала. ҳоҷӣ Мурод нависондай. қабул кунад ҳаҷтона ва мо ин рӯза насиб гардонад. Омин. ака савол ҳамин ки ман 28 солаям. ба додарам поиска омад, худаш дар муҳоҷиратай. додар тана биёрид, тира мебарем хизмат. рӯи қонун то куҷо раем мигапо. уже самостоятельный, ма уро маҷбур карда наметавонам биё хизмат кун гуфта.
یعنی که اگر که در یگان جا یگان امضا ماندگی نباشین در پاییزهای که روان کردگیان مشکل نیست، ولی اگر در یگان جا امضا ماندگی باشین در این حالت شما عهدهدار هستین. شیرالی نویسنده: السلام علیکم. حاجی اکا باشی سلامت. میگویند که به روسیه گشت رفته بیای، در مدت 9 ماه به روسیه رفته نمیتونی، حتی به کار. پیشکی رحمت. بله، وقتی که از روسیه به میگراسیون کارتای گشت میبروین شما 9 ماه حقوق ندارین که به روسیه بروین. سامسونگ نویسنده: اکای سوربون، اگر официально کار نکنی трудовой договор در کار официально کار نکردن برای شما ضررش همین میباشه برادر عزیز که مقصد شما را میتونن запрет کنن با همین کردارها نمیتونن در چهارم списка بغلتونن. یک نفر دیگر نویسنده: هیچی نامی ویدیو ماندن یاد نگرفتید، هیچی بعض احترام به سواد و به عقل نشدید. یک بار دیگه من میگم که در همین ویدیو ما در چی مسئله گپ میزنیم همون را یگان روشن میگیریم نام ویدیو میمونیم. آدینایف نویسنده: سلام علیکم اکا، همون آدرسی گلازنوی در ازبکستان هم مینویسی. پیشکی رحمت حاجی. برادر عزیز ما نامش گفتیم سیف اپتیما در گوگل بنویسونید همه اینفورماسیونش هم میتونید خودتون دسترس کنید اونجا. شاهین صادقزاده نویسنده: سلام اکا، من سال 2024 دانشگاه داخل شدم. با سبب بعضی اویلوی پرت افتم. سال 2026 آمدم و سندید کردن که میگن میبرم. خودت چی میگی اکا؟ با خوبتر میدونی. اگر که شما در حالت درس خوندن باشین و خدمت در نظر داشته باشین نمیبرن. یعنی که دانشگاه که بود کردن بعدا عهدهدار هستین که 1 سال خدمت بکنین. یک نفر دیگر نویسنده: سلام مکای سوربون، میگن قانون نو برآمده یک پسرها به خدمت دعوت میشوند. همین گپ تا کجا حقیقت داره؟ یگان تغییرات و الوه‌ها در مسئله خدمت حربی شدگی نیست و یک پسرها از دعوت به خدمت حربی آزاد هستند. خیلی که پیشتر بود همون خیلی برادر عزیز. همه روزا ویدیوهای ما را پیگیری کنین و از خبرهای نو نصیب باشه آگاه میشین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.